Tang hadian katu kanisi baga Deputy Commissioner jangka District East Khasi Hills ikong mat Dorbar Nongri, Chief Executive Member ka KHADC uba Titas Starwell Khan, Chairman ka KHADC uba Penyat Singh Siem, rengkat bat ki Executive Member ka KHADC, Acting Siem ka Himam Liam bat kiwe gilalet jureb ekajaka Mawlai Mawroh, kabala long trair ki Himam Liam, bansnai ka yau kebatamai. Menta ke arterik ujil leopat ka Mawlai Town Dorbar, hapo kejingelam Presiden uba SD Kongwir. Kilalit ya kendo yau CEM ka KHADC ban penpau gajing Pyrshah ke bajor bantai kene yau ha Mawlai Mawroh. Nabakan penjot lot ikitalong ke babasa ya palat sanpo hajar ngut kinong Mawlai. Ke ngingim benai yang hamarai kita ke Mawroh hamarai kita kalau Mawroh ngintip ir ya phone you robot senong jong kayu jong Mawroh ru yang rek pun ta yang ngam benai ngam tibir ya sedang suanang ta. Tengi ya kita ke plan stage ke ngim benai yang ngintip ir ya gitu yang ingin minta bah kadang doang hak plan. Tapi hak ni ke plan stage selara katu komlong lipis sektai lipis sekatu. Tapi ingin dek beriu ke menong ke ban pani menong tolak yo ni le yo ni. Mangi le yo ke yudu kolong komno. Komong ini rang ba mene ba ke yudu kita kala long ke residential area. Hak ba mdesu tang ke yo ni ke desu song yang tu bubun atas ke dek ya sak khalai skani kita dah so jing sneu jing smek jing tu keceka bubun bang ta te ngam tip hadu kan no ka long ba na kalian ka jong sia mene yong ba ka de ngiwa ya keceka ban ke ban di juhur delak wholesale market mo mene yong ta yong ka di juhur te ka di juhur te ketuk keceka tu ki yong ka den more than around 50 to 100 acres kelong kum ta ka yo di jualan kat kata cesenur kan lilong kamu kayo ikan kayo dela na kalong ini dong kangi hapet perman menta ya kan ini jaga bari we benta jong jing trikam jong ye pemula ngi hapet perman menta bayo ba kan kono ka scheme ke project ke bakawan ke government yo ka kata yo poi ba tat ngi hapet perman ni kata mo tambah babun poi ba hi unum da unum na sungtu tadai mangi kinong ya penyat kirang baik senang kini tadi berpenyak ke bersungtu, lalu kawan ke bukum ketu, kalong. Alright, let's go on, go ahead. Tadi kum kini ke ta, kum kini, kalau ta ke bayi ini, balik mengalih penjulur no kini. Tehoi kini kiong betul, ngin siapa ilang kini kecakap, lalu kamlong tu ngin siapa pat. Adin. Kayo, lalu kam kata umopat, so teman, kanan kayo kan kesusum. Bat yo ngi olang, bat ngi olang. Henry menupan kontrol pada kata expansion jono kayo. Normal perang sedang kebiong ini rong ba. Le sidang sedang teka biang lut kan ki guidelines ki ba ong bangin regulate ita ka area jo yo kata. Yo ga expand stage loro. Dan ka tur menta sini stolong te kat badang lahi ka badang sya ka ja ka por hi ki suhu kum ga mola to no ba kini ki blai I ka sim bana kam shwa yangi ki blai I ki internet jo mariang ba ki I ki jot jo mariang menta nganget ki kwa hi ban penne ya ka kumbalong. Te tangba ni developers firm makta we should not be carried away. Yo ba la sang long komiti lang po sang tu ka plan. Yo ba kat bagi om ki song yes kata kamde. We have to be very firm. Balara ka kata ya ka telongum ya ka nginu sa. Ka shulong ko mo menor over my head dead body.